tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino man ang tinagbuludam iti lugan nga imparadam iti paraangan tayo si Kadilpen. Ay nawaw, saan ko binulod day tatunyang bakit? Kukuha tayo day talugan. Anya? Sana basta-basta day talugan bakit? Nginginahan day ta. Anya? Nagturod ka nagimatang iti kasta alugan? Uray di mo pa'y imbaga, amoklatan asan a fully paid day ta. At least, di kotse tayo matanita bakit? Kotse matan ti maiparada iti paraangan tayo. Saanin at tricycle. Ay na, Dilpin aya. Sakit ti ulo kan sakit ti bulsa ti kastangar aramidam. Tonyang bakit? Mapanak ita yung dananang. Ay nawaw, apay manan amapan ka ijay. Ipakita lang kininanang, ti kabarbaro kotse tayo. Anya? Sigurado maragsakan day jay bakit? At damo lang ti di kotse nga anak ko. Kunara. Dahil ita ti paglaingam, ti agpasikat, ti mangtulad kadagiti ka aruba adi kotse. Si kagad, di mo bakit? Di mo ba't amo asuportaran dagiti arapaap ko. Ay talaga asaan? Pagparikot amkit di aday tangar aramidam. Di kutsi kamot gayam ita, Delphin anak ko. Ay, wala lang. Gimatang ako mata. Tapno saan panunutin dagiti ka aruba me. At di mi kabagalan ti kumatang iti kotse. Amuyo mo na lang. Di kotse dagiti ka aruba me. Ay nawaw, gimatang kalaang iti kutsay, gaputa di kutsay, dagiti karo bayaw. Kat no iso ti uso itanana. Numapan ka kadagiti barbarangga. Tunggal balay ang malabasam. Kat adda ti nakaparada a kotse ti paraangan. Da kami laang ti awan. Hulugan pa'y samot dayta, madlaw ang inginaon. Tinapatag. Kat adda mo ti may parada iti paraangan mi nanang. Sana basta-basta ti kotse ang makitkita yo. Brand new. Kan branded day tananang. Ay naapaw, Delphin ay anak ko. Saan agapaw, tadi kutsi dagiti karo bayaw, kat umutang kamot iti kutsi yo. Adamot ti tricycle yaw. Isulat ta kuman ati aramaten yaw. Ay nawaw, sana mabalin nanang. Ulitak manan nanang. Amin dakit di kutsi. Kutsi ti nakaparada iti paraangan da. Ay. Jack ipalubos. Tricycle lang, ti nakaparada iti paraangan mi nanang. Jack ipalubos. Tsak matan makita ti tricycle tayo, Dilphin lakay. Imparada kiti malikodan ti balay. Ay nawaw, itian niya ang makagapo. Kas makita mo, bakay. Adda ti kutsi tayo. Iso ti maiparada iti sangwanan ti balay tayo. Anya? Ka-level tayo, nagiti ka ruba bakit? Kotse mo't lang, tinakaparada iti paraangan tayo. Saanan at tricycle. Jack amo no anya ti adda iti panunot mo lakay. Ay na, anyang aminan tayo ko ng amapan mo katangan iti tersena eh. Mantika. Naibos mat gaya mo ti mantika. Ay, mapang ka na. O saram ta kotse bakit? Ay saanan? An-anusak lang ang timagna. Si kakit di mo't bakit? Di mo ka di kaya? Manti ka lang ti mapan mo katangan yung kotse ti service mo ko naman. Ato yung timanti ka agat gatanga, mariton niyang.
Agyaman aklauna ay Marisyone. Ay, adaman gayam ti saludsudak, Mare. Anya day tamare. Limabas nila kay mo iti sangwanan ti tersenak idikalman. Mayat ti isom na, Mare. De kotse pa yan. Day ta ti pagsaksakitan ti ulok, mare. Apay mat, Mare. Madlaw ang inginaan ti lugan a ginatang na. Hulugan day jay, mare. Jakman amo iti asawak. Gaputa di kotse dagiti kaaruba may. Apo, naging babak ng matiloko. Imutang kit din iti nginginaan alugan. Kasanungay no awan pangalaan na iti pagbayad na. Day tamot ti rigat ti hulugan, Mare. Ay pudno launay, mare. Pangalaan na kumaiti ibayad na ngay. Kat manulaang mat ti suswildon na. Abangan no tong palbiagan nga agbaybayad. Ay nawang. Anya ti kurab nanang, ulitin man. Di ading mo adilpen, Marlon anak kau. Gimatang iti kutse. Ayo, mano kano ti pinaggatang nga. Saan ko na sinaludsod? Ngam iti kasjay nga itsura ti lugan na. Amuklatan ang inginaan. Ang mga no utang pa'y nanang. Sigurado day ta. Hulugan lakit di day jay alugan. Anya wow. At dami ti tricycle nanang. No anyami nga tati pinanunot day ti day ta delfin Di kotse ka naw dagiti kaaruba da. Iso nga imutang mat. Man, ano kumano, dikot ti karuba da. Kit tricycle lang tilugan da. Ay, tiyak mo iti day ta akabsat mo. Marlon anak kau. Ayan ti susi ti kotse, tunyang bakin. Ay nawaw. Jak amukan ka Jak matpagan ano day ta kotse. Ayun, nalagip ko. At dagayam iti bulsa ti jacket ko. Sa dino man ti papanamaya. Mapanak lang gumatang iti soft drinks dito tersena bakay. Masapul nga usaram ti lugan. Anya nga rod nga iti sirbi ti kotse no saan mo't ama usar. Mapan kalaang gumatang ngamnas ken adi kotse ka pailaang. Agin babak nang ka talaga. Anya, mamin ano ka rin nga ibagak kang kagimata nga kiti kotse. Tapno makasabay tayo mo't iti uso. Kang kadagiti karuba tayo adi kotse bakit? Adu ti kwarta dagita lakay. Datayo ngay, mamirmiraot tayo lang mat. No isuda at daigatang da. Kasano tayo ngay ang mamirmiraot. Relax ka kadilaang tumyang bakit. Siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno makabayad tayo. Sa dino ti papa na, mariton niyang. Hagpasentro ak Marisyone. Ada na patagamapan ko gatangan. Ay, limabas ka din ti jeep, mare. Saan pa'y, Mare? Apay ngamin adi ka agpaitulod kan lakay mo, kat adamot ti kotseyo. Ano saklangan ti ag-commute, mare? Ay na, makatawanan ti kotseyo, ngamuray na minsan, jak pa'y nakita naglugan ka, Mare. Ay talaga asaan, mare? Awan plano kung aglugan iti kotsa naggapo iti utang. Nukas na, saan pa'y fully paid day jay, Mare? Hulhulugan nila kay kumare. Aghulog pa iti manu abulan, sakbay ama fully paid. Ay nawaw, talagang samot ang inginaan day jay, Mare. Agasuman, may sa tawanan ngagbaybayad, ngam saan pa'y gayam fully paid. Ay uwan, mare. Ano saan nabayadan No apay nga min anak, turod ngay mutang. Kumusta ka? Delfin ading ko. Mayat manong Marlon. Kumusta ti lugan ahul-hulog San pa fully paid manong? Agbayadak pa iti manong atawan. Ay nawaw. No apay nga minakastapay lang ako ti ginatang mo ading ko. Adumit tinalaklak Kasta mo ti lugan akayat ko manong. Amumot adi kotse dagiti kalugaran mi. Kotse ti uso dito. Nangrunakit man ti biyahe manong. Wen ngem narigat mi no ipili mo ti gumata. No di mo mit kabayla na bayada. Ininuto na manong. At least ita, tamakunak adi kotse matenda tao. San lakas idi di tricycle lang. No siyak laing ang kabsat mo. O kilaing ti tricycle. Tinapatig. Kit awan ti mapampanunot nga utang. Di nakmawatan manong Marlon.
Nakita yung matdagiti balay ang linabasan nyo dito eh. Itaimay kayo. Talaga asagay sa akutsi. Tinaiparada iti paraangan da. Tay daduma, sagdudwa pa'y manong. Anya! Kumusta matanda ading mo ijay marlaw na nakaw? Nasaya, dalalang. Iso na lang ta. Saan pa'y megama fully paid? Ti kotse ni ading Delphi. Ay nawaw, saan pa'y nga raw na nakabayan? Talaga saan na? Manu atawin pa'y kano? Ti tricycle da. Nakita ka nakaparada lang iti likudan ti balay da. Kanon to pa'y nga'y makabayad day jay akabsat mo? Hey, di tati santay nga amo na. Sapay la kumaa. Ta, awan ti dumti nga pare ko. Itigas ta. Tuloy-tuloy ti pa nagbayad na. Itay pa'y nga daw mauawag kan ka, Delphin. Asin day taya. Ay, kuha. Tunyang bakit? Eh, Apay adi mo sungbatan. ni Manong Marlon bakit? Ay nawaw. Ni Manong Marlon mo't lagayam. Apay adi mo pa'y sungbatan ngay. Kasaritak to no, mawaya anak bakit? Eh di pa'y napalabas nga aldaw ang makadlawak nga agsasaruno ti awag mo ah. Kulitin na nga ron ni Manong Marlon. Sigurado ka. Saan nak nga ululbudan? Wen, bakit? Kita niya kung makagapok ng ulbudan ka ngay. Ang mga no dapat extra kwartayo ditan, nanang. Ay nawaw, anuam ti kwarta si Kadelfine. Sa anak pa'y anak kahulog iti lugan a ginatang ko, nanang. Idi pa'y kumalunis ti Judith. Anya, Iso apa nga siyo, nanang. Pabuludan da man. Tapno saan da aguyudan ti kutsek. pangala ako maiti kwarta. Kat amumait nga awan trabaho kanakaw. Anya nga tano ila ko yung pala ang tikalding yo. Ay sana mapalin anak kaw. Ag anak pa'y dagita. Sus, pangalahat nga rudin nga iti ibayad ko, nanang. Ipadas mao ti makisarita ken manong mo amarlaon. Bareng adda kwarta na. Hananuin ti kwarta, bulbulo din, si Kadelfe. Ibayad ko kumay ti hulugan-alugan ko, Manong Marlon. Ay nawa, awang ka din ti maibayad mo. Awang nga rodan, Manong. Kurangin ti sweldo. Ay, sapay na irana nga, awan may ti kwarta. Indusar dagiti ubing. Ay nawa, di lang mabaling nga isaldayo pa ilang ti motoryo. Anya, ay, nagluko ka, Delfe. Isaldak ti motor ko. Tapno lang adda ti ibayad mo iti hulugan ako, Chim. Isublik tumadlata ako sa manong. Tas ka na makabayad akong tanong saan umaidan guyudan day talugan. Pasensya ka na. Yan, talagang awan ti extra kwarta ka din ko. Saan mit ang mabaling nga isaldak ti motor ko? Takasapulak mi ti trabaho. Ipaguyod bulat tanday ta kotse. Tinapati, kit napadas mo ti madan iti kotse. Ha? Nakaimot kayo matan? Agpada kayo kininanang. Anya? Saan laing ala iti dikayat mo? Ibaga mo nga imot kami kininanang. Awan tinagdumalo. Kumusta ti panagsarita yo kin ni manong mo Marlon, Delphin anak kaw? May samo tayo ta Manong Marlo. Awan tinagdumanyo. Agpada kayo nga ibot. Ay nawaw, di ka man agsao akasta si Kadelfine. Pudno may imot kayo. Ibagbag lang nga rudan nga umay daguyudan tilugan no saan ka makabayan nga maawam mo ti kunayo at tulungan da. Iti kinaadaw ti second-hand alugan. Dayta brand new ang inginaan pay laeng mga minti pinilim. Sa itang awan ti maipabulod may. Ibagamkit day nga imot kamay. Ay nawang, agtugaw ka man si ka, Delphin. Itay pa'y adi ka makatal na dita. Nakal de barikot ko itaton niyang bakit. Apayan, anyat na pasamak aya. Naladawon ti hulog ko iti kutsik ahulugan. Talaga ang maguyo din day takutse no sa anak ang makabayad. Di ipaguyod mon, tapno saan ngay supaya pampanunutam. Ay nawaw, sana mabalin bakit.
Kanyan tulang iti panunutin dagiti karuba. Diyak kabaylan ti kumatang iti kotse. Apay nga min aya apang panunutam ti ibaga dagita kaaruba. Diyak kayat ang maiguyod dahi ta kotse. Panagkunak naskin nga ipan ko itayan dananang. Ay di kagar aramid si Kadelfin. Bay amday ta akotse. Kan itad mo ti susi kanyak itamat laang. Ah, Numabain ka amang ipaguyod. Siyakon ti mang ipaguyod. At dati may dito'y tersenak itay mariton niyang. Sapsapulan da ni Delphin nga asawam. Ay nawaw. Asino mat dagita mare? Ahente matilugan mare. Kaya't da kano ang makasarita ti asawam. May papan iti hulugan ako tsena. Ah, ang mga no isudan ti ibagbaga nila kay ko amang iguyod iti kotse na. Nalabit akas ta mare. No apay nga min nga agpakalaing day dya adilpin aya. naa. Ayan na ngayon ti kotse. Ito niyang bakit. Awanan na. Ay, nawa. Sa dino tilang ipanam? Awanan. Inguyod dan. Anya. Intad kon ti susi. Awanan ti pagparikutam. Ay, nawaw. Apay mo't nga inted mo. Nakababain mat no saan ko nga itad. Kat naladaw mat gaya man ti bayad mo. Basol yu amin. Basol yu na apay anay guhit ti kotse. Di ka man nagpapaso lakas ta, Delphin? Agraman dananang kan Manong Marlon. Ang damo lang ti basol da. Tasan da ka pinabuludan iti kwarta. No pinabuludan da kuma, di saan kuma mapasamak ti kasta. Di mo ipabasol iti sabali ti basol mo matlaang. Basol mo atag pakalaing kantumat nga men. Mangal ala ka itilugan a di mo mat kabala na bayadan. Di kotse ka nga agpaisaw ngam awam magayam may bayad mo. Umayak man. Delphin anak ko. Anya nana, naragsak kayo tinaramid yaw. Ay nawaw. Saan ka maawat ang Delphin? Naragsak kayo, aginuyod na tilugan ko. Ay, sana kasta anak ko. Imot kayong tumot ngamin kini Marlon. No pinabuludan dak ide, saan kuma may guyod day talugan? Day talaang ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak. Imayak takayat kayo asarungkaran. Ngam kastakit dain ti pasungad mo kanyak. Apay nga may nagimatang ka itinginginaan alugan. Kat manulaang magti masuswildo manak ko. Diyak kaya tikas ta pa nagsasaom ka ni nanang Adelpen. Gapo kadakwada, naguyod ti kotse. Awanin abakit, saan tayon adi kotse? Okay laang mat no saan tayo adi kotse lakay. Okay laang mat kanyak ti simple pa nagbiag. Tinapatag, awan pampanunuta madakkel nga utang. Ay, jak amon. Amom lakay. Saan aga po taadda kotse ti kaaro? Bakit gumatang kamat iti kotsem? Saan nga amin nga uso kat rumbang atuladam na awam mat kwartam? Huwag matkid di ah. Madamot puntom bakit? Di bali na ta na. Iruwar ko lang ti tricycle. Kay sumanan ti maaramat bakit? Kumusta ang Delphin lakay? Mabalin ka din ang mausar ti tricycle. Huwag bakit? Basit lang na punas. Siguradong agsubli man rin ti sigod alangana. Nasaya at mat no kasta. Makatipid ta pay lakay. Narigat mat no pilitin tayo atuladan dagiti karuba tayo abaknang. May lumlum tayo kit di iti utang lakay. Gusto ka bakit? Iso asi ka, agsingsingpet kanwan. Lipata mo, day ta kotse-kotse di ta. Kan kasaritam dananang kan Manong Marlon. Dumawat ka iti pamakawan ka dakwada. Tapag saya atam metlaang ti bagbagada kan ka. Huwag bakit? Mapanak kita yan dahin ton madamdama. Ay, nawaw! No amom adi mo kabailan a bayadan, saan mon agatangan, tapno awan ti pagparikutam. Di mo panunutan ti ibagati sa bali a tao, tinapatag kat saan ka a mailumlum iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito
dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.